Salom, jana horas ma hubani na siyam haganupan, Bapa Inang sonay age hasoman nama poso, ijapin na siyam marianan bani panorang on. Sonari hanami si hol, memberitahon ambilan hubat haganupan, aiman natar surat humbani 2 Korin onom, ayat sada das kubani ayat 10. Sonon ma hatani nebata. Pandalan koni apostel Paulus bani jabatanni. Songon hasoman parhorja. Ipalumbahanami manasiam. Ase ulang soya panjalona siam. Bani idop nihurni naibata. Ay ninido. Bani panorang idop nihur doho hutang nihon. Anjaha bani panorang haluahon doho urubi. Tonggorma, sonarima panorang idop niur. Tonggorma, sonarima panorang haluahon. Seng mambahen partolsuan hanami atap bani ahape. Ase ulang honarisa jabatan nami. Ibagas haganubdo ipatuduhkon hanami diri nami. Songon juak-juak ninay bata. Ibagas hasabaron bagal, ibagas samarsikon, ibagas hasusahan, ibagas hasosakan. Ibagas na honapukul, ibagas na tartutup, ibagas hageoron, ibagas halojaon, ibagas makarnimata, ibagas parpuasaon, ibagas hasusion, ibagas habotohon, ibagas lumbang niur, ibagas habasaron, ibagas tonduy na pasin, ibagas holong niur naso marsipahula-hula, ibagas hata hasitongan, ibagas hagogohon ni naibata, ay mamarhite sinjata hapit toron isyamun apa isyam bilo, marhite na tarpuji apa nahona parpahiri, marhite hata-hata nama sambor apa hata nama dea. Songon halak na pakahohon, hape parsitong do. Songon na sutinanda, hape na tinanda do. Songon na lahomate, hape tonggorma, mangguluh do. Songon halak na niarsikarsi, hape sing tarbunuh. Songon na marholu, hape tongtong do marmalas niur. Songon na miskin, hape buedo na ipabayar. Songon na somarnadong, hape haganupdo adong bani. Aima dasni hatani naibata bani panorang on. Kita haganupan bapa pakon inang sonay age hasoman nama poso. Anggo ibasahita no kanayai judul ni perikop on. Aima manuratkan pandalankon ni apostel Paulus bani jabatani. Jadi humbani judul on sasitong ni domba boy iarusi hita bahwa ambilan on aima patugahon horja pelayanan ni Paulus. Itongah-tongah ni Kuria Korin bani panorang air. Songon na domba iboto hita Bapa Inang haganupan bahwa apostel Paulus on majuak-juak ni Kristus na setia hubani Kristus. Ia aima sahalak rasul na militan tumang padaskon ambilan nama dia ini. Agepe bahat penganiayaan, agepe bahat tantangon, sing anjay marna surut apostel Paulus on laho padaskon ambilan nama dia. Jana apostel Paulus on pe ay masahalak susian, sahalak rasul na sabar tumang. Agepe buhe ia mandopakon parguluhon na borat iguluh ni. Asesa sitong ni Bapa Inang onggado itangarhita Paulus itakap, ibokbok, ipenjara,
tapi lang mundur janah lang surut semangat ni nalaho mengambilan kon hatani na ibata. Aima hataridahon ni Paulus gabe pelayan na sitong ilobe-lobe ni na ibata. Ase adong do pengakuan ni Apostel Paulus na luar biasa pasal pelayanan ni. Nini makatahon banilahoan pasal 20 ayat 24. Tapi seng palaharga huhira hosahku, asal mabuhi hu paujung lakahku, apa horja nadop hujalo humbani Tuhan Yesus. Nah, humbani pengakuan on, Paulus sihol patorangkon bahwa seng mabiar au laho mengambilan kon ambilan nama diarin AGP au tartakap, AGP hosahku sendiri, nagabe taruhon ni bani panorang ini. Paulus lang peduli bani guluh ni. Na paling utama, ambilan nama diar ai boy dasu bani halak nama buwe. Paulus lang mabiar, lang gobir pasal guluh ni. Tapi na paling utama, boy das ambilan nama diar ai. Totu Bapak Inang hita haganu peradu sukun-sukun hita. Masih masonai boranini Paulus mengambilan kon ambilan nama diari. Paulus lang gobir, Paulus tidak khawatir, tapi Paulus tetap maju laho mengambilan kon ambilan nebata. Masih hita mabiar bani panorang on. Masih jolma bahat mabiar marsaksi itong-atong ni golub bani panorang on. Halani Bapak Inang gatido hita jolma bani panorangon menggantungkon harapanta bani na adong i dunia on. Aido ase mabiar do hita bani golukta, mabiar do hita maguan pasal jabatanta, mabiar do hita maguan pasal haganuk na adong bata, halani hita menggantungkan hidupta bani na itanoho. Tetapi Apostel Paulus ia sing menggantungkan hidup ni bani na adong itanohon. Tapi ia mengondoskon guluh ni hubani na ibata. Aido asesasi tong ni Paulus boy toguh mengambilan kon hatani na ibata. Halani Paulus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Paulus menggoluh sing menggoluh bani diri ni sendiri tumang. Tapi ia menggoluh bani Kristus. Paulus mengidangi sedo nalaho pabagalhon gorandi. Sedo nalaho pajutulhon gorandi. Tetapi ia laho pabagalkon gorandi Kristus Tuhan tain. Ondo sasitong ni buah na doma ijalo Paulus idop niuhur ibagas Kristus Yesus ini. Janah on mahoma na ipaingat ipalumba Paulus subata bani panorang on sebagai tanda hita na doma manjalo idop niuhurin ase merbuah ma homa goluhta ase ulang sisoya-soya idop niuhur ni Tuhan. Halani anggo ibasa hita bani ambilan taon jelas do ijon ipalumba Paulus kuria na adong ikoring bani panorang ijia ase sidea manggolu ibagas idop niuhur ni naibata ase ulang sisoya-soya idop niuhur na doma ibere Kristus subani sedia. Halani aha Bapak Inang, Apostel Paulus in persaya janah sadar betul bahwa kuria korin ai doma manjalo idop niuhur humbani naibata ai mamarhiti Yesus Kristus na roh makop-kop jolma pardosai. Tapi haganupan si bere-bere ni naibata ai haganupan idop niuhur ni Yesus Kristus in boy do gabe soya-soya anggo kuria korin lang manjalo ambilan nama diarin, manulak ambilan nama diarin, huntongah-tongah ni pargoluhon ni sedia. Duko siya'y napaduahon, anggo kuria korinin, tetap manggoluh mangihut kon rosu-rosu ni duniaon.
Dukusya na patuluhon, anggo kuria kurin in, seng rasa dea pataridah kon goluh na ibagas idop nihur ni naibata. Si soya-soya ma idop nihur na dong ma ibere Kristus Yesus ini. Halanya do Bapak Inang Apostel Paulus paingatkon bahwa idop nihur ni naibatain marharga do tumang. Aido asi ulang ipar soya-soya kuriain. Rosidas bani guluh ta bani panorang on. Nasyam na doma manjalo idop nihur. Hita na doma manjalo idop nihur humbani Kristus Yesus in. Ulang ma ipar soya-soya hita guluhan. Ulang ma ipar soya-soya hita idop nihurai. Marhite na makaguluhkon guluh na masambur. Itongah-tongah ni guluh ta bani panorangon. Halanyai Bapak Inang hita haganupan idop nihur ay si bere-bere ni nebatado ay. Halani ay maningon ijalo ihaguluh kondo ay. Halani anggo bani ambilan taon Apostel Paulus patugahkon jana ia mengutip teks bani padan na basa ia humbani Jesaya. Anggo nini bani teks taon bahwa bani panorang idop niuhur doho hutangihon anjaha bani panorang haluahon doho huurupi tonggorma sonarima panorang idop niuhur tonggorma sonarima panorang haluahon. Hinan konteks ni on ay masanggah bangsa Israel sanggah Marianan itanoh pambuangan tanoh Babel. Nasanggah panorang aima naibata mangirim mangutus janah memberi haluahon hubani sedia. Sonari ma panorang ni panorang idop niuhur mulak ma bangsa ni naibata ini. Janah itongah-tongah ni kuria korin bani panorang ai teks idol na ikutip Apostel Paulus na sihol patugahkon itongah-tongah ni kuria korin bani panorang ijia pabuah sonari ay ma panorang idop niuhur. Panorang sonari ay ma panorang haluahun. Halani ay maningon panorang on ulang ipar soya-soya. Ulang itulah kita tapi ijalo jana ihaguluh kon maay. Jalo hita mahuma panorang on, panorang idop niuhur ay panorang haluahon ay. Marhite na sir-sir hita manjalo makaguluh kon janah marbuah ibagas idop niuhur ni Tuhan tain. Halani Bapak Inang anggo itulak na siyam idop niuhur ni Kristus in. At tigan pelang jupah na siyam haluahon in. Anggo sengra manggoluh na siyam ibagas idop niuhur ni naibatain. Onma akibat ni naparohkon panosalan humbani na siyam. Halani aha hita doma membuang kesempatan bani panorang sanggah panorang naibata mari idop nihur. Halani ai songon pengalaman, songon pengakuan ni Apostel Paulus bani pelayanan ni. Ia sahalak na sitong-sitong makaguluhkon idop niuhurin. Halani ai sebagai tanda ia makaguluhkon idop niuhurin. Jana seng masoya-soyahon idop niuhurin. Sonahado cara ni Paulus makaguluhkon ni. Marhidi ambilanon idah kita bahwa Paulus makaguluhkon pelayanan na sitong. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. On matandani ia sebagai halak na makaguluhkon idop nihur. Jana ia sengra anggo marhite pelayanan ni gabe partolsun hubani halak nalega. Dia tidak mau kalau hidup dan pelayanannya sebagai batu sandungan kepada orang lain. Halani ai selama pelayanan ni Paulus pataridahkon buah pelayanan na luar biasa. Nah pertama, Paulus itu adalah seorang pelayan yang setia. Ketika Allah memanggilnya menjadi pelayan,
sitong jana setia do ia bani horja ini. Napaduahon, Paulus menjaga guluh ni ibagas guluh napasim. Lamra ia makaguluh kon guluh habutakon. Tapi tetap do ia mengguluh ibagas hatain. Napatuluhon, Paulus langgabe pelayan namata duiton. Ang bidah kita bani sejarah Alkitab, Paulus in marhorja do sebagai penjual tenda. Ase ia ulang membebani hasoman nalikan. On pataridahkon dia itu adalah pelayan yang sungguh-sungguh memberikan diri untuk Tuhan. Dukusya na paopatkon, Paulus ay masahalak pelayan na rela berkorban. Sebagai tanda ia do memanjalo idop niuhur kumbali Tuhanin, sirsirdo ia memberi diri ni panorang ni gogok ni nalaho mangidangi horja itongah-tongah ni kuriain. Totu nagabi sukun-sukun bani panorangon, nahado pargoluhan tasonari. Nahado kehidupan di jolma bani panorangon. Ternyata buedo jolma halak Kristen, gabe batu sandungan, gabe partolsuon hubani halak naligan. Marahite goluhta nalang sitong-sitong manggolu ibagas hatain. Hata na ihatahon hita. Ambilan na doma isahap kun hita. Ternyata hita lang manggulu ibagasay. Gabi partolsuon do gulu ta hubani halak naligan. Ase sa sitong ni humbani bahasa gurik ni. Anggo partolsuonon sa sitong ni. Secara sederhana ni artini aima penghalang jalan. Jadi somon sadadalan doai. Tiba-tiba adong hayu na marumbak. Janah marhite hayu on ma langboy dong halak na lewat mardalan bani dalan ay. Na on siol patugahon bahwa goluh na batu sandungan, goluh partolsun, gatiga bepeng halang hubani hasoman na legan roh hubani Kristusin. Dong masa sitong ni buhay halak sihol roh hubani Kristus. Dong masa sitong ni halak sihol mananda Kristus. Tetapi hala ni mangidah gulu ni hala Kristen nalang manggulu ibagas satain ay mamambayan halak lang usira manangihon ambilan na madiain. Na on siwal patugahon ternyata gulu na gabe batu sandungan gatido ay mangolati roh halak kubani Kristus. Hala ni ay apostel Paulus menjaga betul pelayanan pakon horjani ase ulang gabe paroh kon risa-risa ambilan pakon jabatan nadoma ijaloni humbani Kristus ini. Halani ay Paulus sitong-sitong sungguh-sungguh melayani Tuhan ini. Halani ay do bani ambilan on Paulus patugahkon bahwa ia pateridahkon diri ni gabe juak-juak ninay batana sitong. Janah bani tekstaon Paulus gabe juak-juak ninay bataay teruji bani tulu parharap. Na perlobi ay mapasal sitaron. Paulus mandopakon bui sitaronon do bani guluh. Mandopakon bui parlajuan bani guluh. Tapi seng ongga mundur Paulus sumbani pelayanan ni ay. Halani ia persaya bani haganup sitaronon ni ay. Adong do Kristus nama pargogo ia. Dukusena padua humbani motivasi pakun bursinyur. Paulus memiliki motivasi yang benar, hati yang suci, dan tidak marsipakulah-kulah. Seng namar sandiwara ia. Anggo sitong ihatahon na sitong, anggo lang benar ihatahon lang benar. Onma motivasi ni melayani Kristus. Lukusya na patuluhon bahwa bani pemberitaan ni parambilanon ni ia memberitahon hata ni naibata firman Allah. Sedo memberitahon diri ni. Jana ia memberitahon firman Allah ay marhite kuasa ni naibata pa kung sinjata kasitongan. Aido asa sitong ni pelayanan pakon horjani boy mardalan ibagas nadia. Totu Bapak Inang hita haganupan, hita pesa sitong ni sanggup do mandopakon segala parlajuan, segala parutonon itong atongan ni guluh taon,
anggo modal ta aima idop nihur na humbani na ibata ini. Kita pesa sitong ni pasti akan memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Anggo benar-benar hati dan pikiran ta idasarkun humbani idop nihur ni Tuhan ta na ibata. Jana hita pesa sitong ni boydo memberitakan firman Tuhan itu dengan baik dan benar, dengan penuh kuasa. Anggo sitong-sitong kita melayani ai marhito idop nihur ni nebata. Jadi on masa sitong ni bohalta, on macarata sebagai tanda hita doma menjalo idop nihur ni nebata itu tengah-tengah ni gulutan. Jana naparpudi sahali Bapak Inang, adong do pengakuan ni Paulus na luar biasa bani teks un. Gaya bahasa na luar biasa tuh mah. Ipahiri yang gap na kaho hape parsitong do. Songon na lahomati hape mangguluh do. Songon na iar sikarsing hape sing terbunuh. Songon na marhoru age hape marmalas niho. Artini haganupan non ia lebih Paulus do. Tapi sada hal na pasti. AGP haganupan on ia lami Paulus, AGP Paulus ituduh makorjahon parladung makorjahon na lang sitong. Tapi Paulus tetap pataridahkon jati dirini sebagai juak-juak ni Tuhan ta naibata. Totuon mahomahita Bapak Inang. Sebagai halak naman jalo idop niuhur kumbani naibata. AGP tongon bui idop pakon hita. Adong halak na pahirihon hita. Ada orang yang memfitnah. Ada orang yang berbuat yang tidak baik kepada kita. Tetapi sebagai hamba Allah, hamba Kristus yang sudah menerima hidup nihur, hita maningon boido sanggup pataridahkon identitas ta. Jati dirita sebagai halak na tetap setia hubani Tuhan tanai bata. Halanyai Bapak Inang hita haganupan. Ambilan on totak paingako kita, totak palumbahon hita, ase manggoluh mahita ibagas idop nihur, marhite sirsir hita memberehon dirita mangidangi Tuhan ta Yesus ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.